Hai, Assalamualaikum semua. Hai, Assalamualaikum semua. Besok sekolah saya ada buat jamuan raya. Okey, jom kita tengok apa yang jadi besok. Indah itu akan kita kenang, yang manis itu akan kita simpan selamanya. Some moments are too special to fade away, and today is one of them. We'll carry these memories until we meet again. Assalamualaikum, bersama kami Chelsea dan Sufi. di sini kami ingin menanyakan beberapa soalan kepada kamu berdua. Apakah maksud raya bagi kamu berdua? Dapat mendapatkan silaturahim, dapat berkumpul dengan keluarga yang jauh. Soalan kedua, apakah satu perkara yang paling murid hargai bila sambut raya bersama rakan di sekolah? Dapat makan sama-sama dengan ambil gambar. Assalamualaikum, bersama kami. Saya Muhaimin. Saya Hazmi. Kami ingin menanyakan beberapa soalan kepada kamu berdua. Apakah harapan kamu berdua tentang jamuan raya yang akan datang? Harapan saya mungkin dia boleh daripada segi barisan dia mungkin boleh diperkurangkan lagi. Ni kamu nampak? Saya rasa mungkin boleh memperbanyakkan lagi lah hidangan kot. Soalan seterusnya, siapa guru yang paling fun masa raya? Kenapa murid pilih dia? Bagi saya, menurut saya juga Afzal lah. Sebab dia macam rancak-rancak sikit. Afzal. Assalamualaikum, bersama kami Muhammad Hazmi. Saya Iqmal Danish. Soalannya adalah, siapakah kawan atau guru yang paling buat murid tersenyum masa raya dan kenapa?
Pada saya Cikgu Rashidah. Cikgu Rashidah ni sangat baik. Dia guru yang sangat penyayang, baik dan mencintai murid-murid dia. Bagi saya pun sama, Cikgu Rashidah sebab cikgu ni jenis supporting juga. Macam suka layan jugalah kami ni. Kami pun sama ni dengan dia. Sebab itulah. Apa ada ucapan tak untuk semua warga Sabah? Ucapan saya kepada semua warga selamat Hari Raya lah, menyambut Hari Raya ni dengan elok dan seronok lah. Saya rasa sekolah ni perlu dibaik pulih lah dari segi infrastruktur, bangunan kerajaan, bangunan kelas kena tambah aircon saya rasa. Ambil. Assalamualaikum. Today we are going to interview these two students, which is beside me is Damira. Beside me, we have Maisa. Okay, so what is your Hari Raya celebration hope for this year? So I hope this year we can enjoy our Hari Raya with peacefully, and I hope everyone will have a wonderful day. Thanks, Is. Maisa, can you tell me about your outfit today? I wear burgundy jubah and black bawal. Thank you. Assalamualaikum. Today we are going to interview this teacher. Beside me is teacher Nasuha. Hi. Teacher, do you think this celebration bring teachers and students closer together? Yes, of course, I do believe that this kind of celebrations can build a very strong relationship between teachers and also the students, because this kind of celebration we can see that we are having a very relaxed and joyful experience and atmosphere with so many activities, like students and teachers can help each other preparing food at each stations, and also we are together here wearing a very colorful traditional attire and taking photo with each other, and so I think today we built a very strong relationship and mutual respect with each other. Okay, thank you teacher. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, I meet Syed Ilham as a guest for the Jamuan Hari Raya Aidilfitri at SMK Abu Bakar Al-Bakir to ask a few questions. Sir, can you tell me about the vibe for the Jamuan Hari Raya today? Okay, Assalamualaikum and good evening everyone, or good morning everyone, so sorry. So today I'm as a guest in SMK Jamuan Hari Raya. So for my opinion, I think everyone here was happy and very excellent for organizing Jamuan Hari Raya. And also I think I just want to thank for pentadbir, Puan Mazda, and also everyone that come here and celebrate Jamuan Hari Raya. That's all? Okay, thank you. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bayan TV BSS ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin.